Puliano hamai marwo atisani bukate tai joto media ani takuk songno hambai marwo atisani bukate tai oro sung joto no central atisani hoite sung oro kaisa press meet khlaidani masai tokha tamne hunba thanayo kobangma viral ngi tongo sung nugo WhatsApp Facebook tei je Umokanto Academy wo kaisa mang thongkaine naimani Rabindranath Tagore sini greatest poet kaisa India ni kaisa bo ni sini jago abno toinai sini borok kobangma movement khlailai sungno tongo sara tirpa gnangai ka sengati sani bisute abno kok kachana musungo sara ani tiprasa tapute buhuk songno tabuk sung saimano je Agartala higher secondary school Umokanto establish khlaijak mani ingkha Maharaja Bir Chandra Maniko ni bisinti abo khlaijago abo 1890 wo khlaijak mani abo establish ka abo ni pore sungtaisa ketal bumu aprobung rejakya Umokanto Academy ni rejakya 1904 abuno Tirpura Sarkar ni bisinti ke abuno bumung rejakha Umokanto Academy Umokanto Academy tamuni bagai rejak khangka kaisa Umokanto ka kaisa rajani senapati tabo Maharaja Bir Chandra Maniko ni senapati senapati ni munginai Umokanto Das ni munginai high school songsawi repika Tirpura Sarkar 1904 ka abuno sanamusungo tini kebangma dorene ajagawo sungkai lekha sung khnawa jagawo aroni NGO ayake Umokanto ni school ni student rok aroni SMC committee school committee rok abuno rang sanda khanglaine au Rabindranath Tagore ni stationo mangthongno kailaine ni bagaine borok chaitok laija ke tabuk pokawa haise judino borong ni mangthong judino kaibang khangke sung tamni bagai founder ba Maharaja ni abuno kai khangke sung sakugo hai keba Umokanto Das ni mungine phano kaisa mangthong kai khangke saw tabu Rabindranath Tagore sung against kok samaya oppose bo khlaya bo khoroksa bikhato kobi bono sung sonman do sung judino am haike kobi kebangma tongo Bengali kobi haike kogorok kobi ama hai poetry sine rok no judino kaina thagangke sung astobol mat haike sung Umokanto mat ama hai mat chak laigla sung kebangma Bengali poet sine rok no sung saimano bikhato borok bo bumung sung sana thangangke Malika Sen Gupta Somar Sen Satyendra Datta Michael Madhusudan Datta tai kebangma bangpi chodo badai Surya Sen songrok ama hai kebangma bikhato kobi tong ke jung judino je literature ni je poetry ni mungine singa jagao stapon khakyangke Tirpura ni mat jotono pungine bag leben ka abono sanamu sungo nung judino rona ni musung khangke NGO ba je sabo phapano student organization pan khlaina musung khangke khlaikyangke sini Maharaja Bir Chandra Maniko ni haiko Umokanto ni mungmei pano kaisa khlaina ning thung abono sini atisani naharmung Sinja mung kaisa haste hapang bai mangthong kajakna bagai permission rojak mani je kok silja jangmani aboke norok aboko kubui kok da kok ngake kebangma bodol rasini ni phaida tei khlaida ni bagine kok silchai tongmano tabo IPFT BJP sarkar tongo IPFT kuno dino naya kuno sini live huma kamai thangana amono kuno dino sung naya karena kai sini borok piri hamjagai ba mo thangjagai thanane abuno se chaitogai tongo tabo khapangno ba sungbo IPFT hapangno tongmani okok silsa jangmani ka abo kubuya karena ka abo kuno ministers MLA ni bisingtui bill pass khlainai abuno kaine ni bagai chaitok jangmungya jao sung nukha saimano astobol moidano sung tabo je Vivekananda abo ngake je thanai CPM sarkar tongkro abuno bill pass khlaino kayo tabuk ni je Rabindranath Tagore je Umokanto mato je kaina ni mani abole kubuya kuno aro bill pass bongya kuno permission bore jagya asuno